Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Badaw, intaman mo't agpidot iti basura ang mabalinta nga ilakaw. Tay supay, tuladin ta ni Kwaraw. Yaks! Ew! Di mo kayat? Jak kayat, ken kababaeng. Na, Sika, ti mapan no kayat mau. Angem siyak. Ew! Jak lakayat. Yaks! di mo kayat? Jak kayat, kunak lang arudan. Dagulit kamay. Ha? Idi pa'y lang ay bagbagak nga agsapol ka iti panggedam. Ngem aging gaita, kat awan pa'y panggedam. Ultimo asin, di ta pa'y makagatang. Awan nga rod masapulak a panggedak. Iso nga raod nga intalangan agpidot iti mabalinta nga ilako ijay junk shop. Tay supay, imbag lang nga igatang iti kapiken asukar. Jak nga rod kayat. Ew! Yaks! Pues, kanya-kanya tangarudan, makaamukan iti kanam, ta makaamuak met iti kanak, kanya-kanya tan badaw. Agda ka di plastic bottle yung mabalin yung ipadawat kanyak, tataba daw. Anan wam? Dawatag ko ma. Isupay ang maurnong nga ilakaw. Adda, angem gatangan. Anya? Adda upat ang nagawangan iti soft drinks adadakal. Gatangan iti 5 pisos ti maysa. 5 pisos ti maysa? Kituan, Sana. Sige. Inakaon. Kukuam latanday ta plastic bottle mau. alan ako araw. Pangaasing tagatangan. Isupay nga igatang ko iti asing. Sana. Pangaasim Tay gatang ko iti asing. Upat da ito'y empty a plastic bottle ka. Isu at 20 pesos amin ti bayad na. Saan? Jak kayat. Inakaon. Lugi ak launay. Maasik ako mamit kanyak ako araw. Awan asin may. Awan ni gatang may. Diin ka matagpidot iti mabalin mo nga ilakaw iti junk shop. Tapno aday gatang mo iti asinyaw. Mabainak nga raw. Ken yaks. Jak may turay. Uhaw, nakararti ka. Awan lang arudan igatang mo iti asinyaw. Inak man langay. Di ka kadimasyan kanyak ko araw. Sana pulaw. Nakaigam ka manan iti sakaw. Ingka ka di manan nagpidot iti basura nga ilakaw. Wang, Di kag pasadan. saan pa'y lang? Nadatangal ti tricycle kaw. Iso nga agurnungak iti basura, tay lakok man. Barang makaurnungak iti pagpariper ko iti tricycle kaw. Oh, imposible nga awan kwartam, Chip. Awan nga raw. Pinadas ko ti agutang, ngam awan matagpautang. Kasta ya. Sige, inakaw. Mapanak man dita tersinan ni kagawad ko anang. Barang adda maalak jay. Wen, Kwarog, ano di ta basuraan? Kalkalam laeng, angam na di ka giwara ah. Una na. Imbag man ta nagagat kang agkalkal iti basura. Una. Uray sang kabasit lang ti maurnong kaw. Basta inal daw. Mayatang. Sa bagay ah, nasa isaya atan day ta. Ngam tagulol dag kay tagmalmalam. Una raw. Nala, kalkalam lat ta day ta basuraan. Kan bayam, tagurnungak iti plastic bottles para ken ka. Ay, agyaman na, nana. Oh, ato yan bayad elako beses. Ha? Sanga gasaw? What? Nababet saan? Kaaduam. Tapnoan ano bayad na. Sige, ayos day tuyang. Thank you. Mrs. Nang, Ako alog. Nakado kaya ta. Na, Ay, sa dino tinangal alaam kadagita ilakong Kwaraw. ay. Nagadumag. Una, alis tuwa kami nga gurnaw.
plastic bottle amin da kita eh. Sige. Ikelo tata kita. Ikilo yun, kwaraw. Urayin kan, tagkuyog tan nga agaway. Mayat na kaanakan. Na imas di kape ma. Unang kail. Ay kadigdigos mo. Ingka agarap. Sanang kail. Ngem mapanak ang kalkal iti basura. Ay, nagbasbasura kagayam itan. Unang kail. Agurnungak man iti pagpatariman ko iti tricycle ka. Di ka pala imbutang kanyak. Sana nang kail. Diyak kaya timadan iti utang. Kayat mo nga ra, ti mapan agkalkalkal iti basura. Awan mo't dakas na. Ay, di nanag-nanap ti kape. Amom ka diyang kail. Tay naglakwak iti plastic bottle tinggatang ko dita akape. Aya? Iso nga uray no kastoy lang ti trabaho kita. At least, maparamanan kay tinaima sa kapay. Sa bagay. Awan matdakas na dahi ta at trabaho. Ituloy mo lang ta. Tapno ka na yun maparamanan iti kapay. Unang kail. Awan parikot iti dayta. Naimas ti sidak. Ay, longganisa. Ikanak mo yan. Di ka di makonsensya. Ngagsidsida ka itinaimas. Ngam saan kanyak? Awan konsensya. Naibos ba daw? Ayun ay kamuteng. Imbagak matan a kanya-kanya ta. Sakto lang ti maadaan iti kwarta. Talaga adi kan tumut ikan. Kanon tupay? Imut ka talaga. Sana balay, tasadot ka may. No kayat mo ti agsida. Sigay, eng kamot agkalkal iti mabalin mo nga ilako ijay junk shop. Ew! Jack kayat! No di mo kayat, makamo kay ti biyag mo. Pautangan nakman iti duwagasot mo pare. Awan igatang ko iti kanek. Apay ngay? Awan pa'y laing nga rod trabaho pare. Kung saan ka nagbangbangkag. Tawan maimula. Apay ngay? Awan nga rod may gatang iti binay. Apay ngay? Awan nga rod trabaho. Apay ngay? Awan mo't masarakak at trabaho. Apay ngay? Anya ka mo dun, pare. Ibagam lang nupautangan na kung no saan. Kas ka lamang luklukaw. Ay awan maipautang kukin ka. Apay ngay. Gaputa sigurado nga awan pagbayad mo kanyak. Iso adi ka pautangan. Apay ngay. Gaputa sadot ka. Nituyang ma. Mapanagpidpidot iti basura ang mabalin na nga ilako iti junk shop. Ngumsika, ada kala iti balayaw. Apay ngay. Agawit kan. Wano saan yung kaagpidot iti basura ang mabalin mo nga ilako? Tadi kagit umut-utang kanyak. Tasaan ka apautangan? Apay ngay. Gaputa sadot ka ataaw. Period. Di kan sumungbat pa'y tamangan do disnugan ka. Apay ngay. Awam matdakas na numapan kag pidpidot iti basura mabalin mo nga ilakaw kabadaw. Jack lakayat. No kasta nga raod, di ka pautangan. Ngamen, awan ammo ka pangalaam iti pagbayan mau. Siyak manan tilugay no kasta. Bayadan to ni tuyang ka, maray. Imbaga na di na bayadan no pautangan ka. Makamu ka kano iti biyag mau. Anya. Ay nagalas mo tinto ugali ni tuyang ka. Kasla di nakasawa. Iso sorry langan kabadaw. Tatalagasan ka pautangan. Uray ka di si kakwaraw. Kat di ka maasi kanyak. Mabalin ka di apautangan nak. Awan ni gatang ko iti si daek. May 1 kilo langin tay natdabagas ka. Saan ka pautangan? Nintupay na natuyang. Katagpidpidot iti mabalin na nga ilako iti junk shop. Sika, kadurman mo kano ti kasta at trabaho. Wina, basura nga daw. Mabit lang talag tinaurnong ka. Nay, dapat tinapay iti lamisaan na. Di na nga tayawis ang mga anak kaya. Sabi, mabisina ka. Tatabataw. Ipakita kan kati urnong ko iti panagpidpidot ko iti basura ha? Oh. Ha? Nay, nagadua. Sagsasangagasaut. Ay na, nagpuskol Nagaduan niya.
Uwin nga raw. Urnong ko na itaw sipod ng rugiyak ang nagpidot iti ilaklakok iti jang shop. Ay kit, pautangan na nga rudin Sana balay, nakapuspus kulmot na itasagsasanga mo. Ken tay kumali magasot titid mo. Kasto iti makunak tataba daw. No kayat mo ti kwarta, agsalukag ka. Kang runaan na, di ka pautangan, gaputasadot ka. Pautangan nakman pala. Awan igatang ko iti kanek. Awan may pautang ka. Ah. Ada kwarta, kamdyak kahit pautang kang ka. Nagbambanugak ti kwarta. Iso adyak kahit nga ipautang, iti di na mo ngagbayad. Pumano kan? Sakbaya pumanawak. Daytoy pa. Anday ko. Apay ngagtapis ka ngay. Gaputan na lastog ka. O niya, kaya't mo pa iti matapais, ha? Kastagayam Anay ka. Nagsakit. Anay! Nasaya at tanda kan tanod pala. Sungbat am ti reklamo ni pare badungken ka. Tinapis mo kano iti nakapigpigsa. Pudno kapitan. Nga mandaga po na. Sige, ibagam tiga po na. Idi nga minjak pautangan. Nagungit, kat tinapis na kaon. Kat kunana pa naglastugak. Kat jak mo't nalabdan ti bagay, tinapis ko mo na. Si kamot gayam ti mo na pare badong. Wine, pare. Ngam di nakla pinasinsya, anay. Talaklakayak mo't nga misaw. Anya ti makunam. Tanod pala. No saan ko abinalas? Ang mga nulitan naman ang kap. Kaya't ko lang iparek na kanukuhana, tinaramid na kanyak. Ite paray. Anya ti makunam, iti imbaga ni pala. Awan respeto na itilaklakay nga misaw. Isuanas ka na mamulta, pare. Sige, sungbatam tanod pala. Kasano nga respeto? Kat di naman irespeto ti pada na tao, kapitan. Nangag mo pare. Si katag dadata nagbidaw. Ta si kakati mo na kimabel. Tinapis mo. Kat binalas na ka. Iso nga ita. Si katag kidaw iti pasensya. Ha? Diyak kaya't ngagbayag na ito'y asaritaan paray. Ala, nagpinasensya ka. Hanggang si katiw mo na. Pasensya kan. Pala. Tanapudot nga minti ulok iti daydi agundaway. Tawanin may gatang ko iti kanek. Sige, pasensya ka, mate. Pabinalas ka. Ite paray. Agsapul ka iti panggadam tapno maadaan ka iti kwarta. Iti kasta, saan anapudot ti ulom? Dalawag. Pare. Imbag pa nituyag mo, tama pa nagpidpidot iti basura. Tapno dala igatang namot iti kanin na. Angam sika, ikabain mo, tikas na trabaho. Naimbag kumano, ado kwartap, nimbawan mo. Pare. Kasano da ka pautangan? Kahit makitkita da asadot ka. Pangalam ko maiti pagbayad mo, aber. Kwa, pare. Awan ti mayat nga agpautang ka, gaputa sadot ka. Nga agpapan kanyak a kapitan. Ito na naman ituyag mo. Nagagat. Tapno da igatang mo, iti ka na. Hapay tataba daw. Agbas-basura ka matang. Wine ko araw. Tay kunada nga rudain. May pira sa basura. Ang mumut gayam. Aguray ka. Saan ka kadi amarugit nga kalkal iti basura? Sanay. Naguray ka. Nagadumod day ta na urnong mau. Inka ka di ilakaw? Untata. Hala, inka nga rudain. Tagpido takman pa iti mabalin ko nga ilakaw. Ikato na. Sige. Inakaon. Kat sige lang tata. Ituloy mo. Ngamin, kas itin ako namitay. May pera sa basura. Mayatan day ta tricycle wa, raw. Unang kail. Napatarimaan ko matlaan ngayon. Nagpasada kan. Diyan ang kail. Nagpido taklatay ti basura. Na, Kat aramatak da ito'y tricycle ka. apay nga adi ka agpasada. Nagadumot ti tiway ang kail. Pasig ating kiyaw. Nang runan do dagiti babakait. Kasanumot nga iti gasolinak no kasjay. Sa bagay Iso nga ita. Awan parikaut no agpido takpay lang iti plastic bottles. Sa nabalay. Ta sa anak mo't amaziraw. Tadalat tamot mailako ka mapidot ka. Nay, anya day ta si Damba daw.
Corn beef with ampalaya. Wine. Siyak may boneless bangos. Share tan, tuyang. Sige. Apay, mano tinaglakwam itinapidot mo a basura. 150 lang. Mayat daytan ba daw? Intun rabe. Planok, timapan ni Jay Ilay. Tado kay tagirwar iti basura da kadag iti groceries. Una, Manipon ita tuyang. Ag tinulong tan iti gastos dito'y balay. kasta ati kayat kaw. Ngam no si ka tipakpakanak. Ay, kanya-kanya talangan. Alangan asyaklatan ti agbambanaw. Kat pakpakanan ka. E dento ta nakasalsalon at kamay. Asaan kamot amasakay. Win ka day. Amok day tan. Ala, manganta nga ro day. Wan ba daw mangantan? Share ta iti sidaan. Ay na. Nagmayatin ti aginat dito'y paraangan. Risdik ita, ta Domingaw. Ay na. Good morning, pare. Nay. Good morning, matking ka, pare. Ay, nakita ka dito'y paraangan niya. So ngay masidagag. Nagkapam, pare. Hindi taman na nakagawad pitong. At tuyang. Mangyag ka man dito, iti kapi may kaniparintang. Wan, mabiglang. Imbag man ta pagkapyan na. Uy na, adamot kapi may pare. Ay, Tauray di nakidi pinautangan. Pagkapyan kalata. saan mo ka di pala maawatan? No apay adi ka pinautangan? Wain, pare. Nawatak ah. Isungarod a pagkapyan ka. Nasayap no kasta. Amon pare. Agpidpidot la iti plastic bottle. Kanda dumapay ti trabaho may. Ano makagatang kami may iti taraon may. Ay nasaya at dayta pare ba daw? Saan adakas dayta trabaho? Wain, pare. May pira sa basura. Kunada nga raw, kitpud no launay. Ay, kasta man tatabadong. Tuladam dakwarog ken na natoyang. Adida ibain ti panagpidot da iti basura. Ama balinda nga ilako. Takas iti kunam, may pera sa basura. Ala, sige! Ditan tinagdibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag.